Rwanda rwakiriye abandi banyarwanda 222 bahungutse baturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo banyuze ku mupaka wa Rakoronisha uhuza ibihugu byombi. Tubaye ikaze mwese mukunda kandi mugakurikira People TV Rwanda. Je nitwa Makire Uwimpuhwe nige tugiye kubana muri aka kanya. U Rwanda rwakiriye abandi banyarwanda 222 bahungutse baturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo banyuze ku mupaka wa Rakoronisha uhuza ibihugu byombi. Abatashye biganjemo abagore n'abana bakiriwe kuri uyu wa gatandatu Ugushyingo 2025 bahita bajyanwa mu kigo cya Nyarushishi mu karere ka Rusizi aho banyuzwa by'agateganyo mbere yo gusubizwa mu buzima busanzwe. Aba banyarwanda bari batuye mu nkambi y'agateganyo ya Goma nyuma yo kuva mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Kongo. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosperi yababwiye ko u Rwanda ari umubyeyi ubakunda, abizeza ko igihugu kizakomeza kubitaho. Yabasabye kugira icyizere mu gihugu cyabo no kugikunda nk'uko kibakunda. Meya Murindwa yavuze ko abafite imitungo bazasubizwa ibyabo n'abatayifite leta ikazabafasha kwiyubaka ibinyujije mu nkunga n'amahirwe aboneka mu bigo by'imari. Yongeyeho ko abagera ku myaka 18 bazahabwa amadolari 188 naho abarengaho munsi y'iyo myaka bagahabwa amadolari 113 kimwe n'ibyo kurya by'ibanze bifite agaciro k'amafaranga y'u Rwanda 45,000 kuri buri muntu. U Rwanda ruherutse kwakira n'abandi banyarwanda 326 bahungutse bava muri Kongo, bakaba biyongera kubabarirwa mu bihumbi bamaze gutaha kuva muri Mutarama 2025. Reka tubashimire mwese twabanye, ibuka gukora subscribe, like, share and comment. Bye bye.